Reka ndabahe ikaze inshuti banywanyi bacu mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe twumviriza muhereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 28 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanya amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyane hino cyane cyane nkawe mwejeje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazo jyanye ne ufyonde ko amatuje turabana makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe 5/5 kandi tukaba dukomeje kwizera ko amakuru tubagezaho ari amakuru meza kandi abanogera akomeza kubashimisha 5 ku kandi amakuru yacu ibanda mu gisata ca politique umutekano ndetse na diplomasi z'ibihugu mu karere k'ibiyaga binini ingingo z'ingenza amakuru yacu araza kwibandaho General Prime Niyongabo yahakanye amakuru y'ibirego ari gushinjwa gufatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ibyo turabigarukaho muri aya makuru turaza kubabwira ko kandi umutwe witwaje intwaro wa FDLR uri kuva mu museruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekera mu Burundi hano mu ishyamba kimeza rya Kibira turabigarukaho muri aya makuru turebe ngo uko biteye ko ariko kose turaza kubabwira uko bimeze hano Gitega mu nama ihateraniye ikomeye cyane yahuje umukuru w'igihugu Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajenerali bagiye bakomeye bari kurebera hamwe iby'umutekano w'igihugu turaza kubabwira ibindi byinshi muri aya makuru mudakwiye gucika wowe icyo usabwa ni kimwe no kumanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko nakazo jyanye ufyonde ko amatuje turabana mu makuru utasanga ahandi ahariho hose dore ko dufite abamenyesha amakuru ijyane no batugezaho amakuru uko bwije nuko bukeye isaha ku yindi n'abandi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko kandi tutasoza aya makuru tutababwiye ibiriko biraja imbere mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho dore ko amakuru akomeje kwisukiranya ari menshi turacisha n'amaso mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye turebe amakuru agiye basohora isaha ku yindi ibi nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru mwese muhawe ikaze munyemereye twahera kuri aya makuru akomeye cyane ku nama iri kubera hano mu gihugu cy'u Burundi iyi nama biravugwa ko yatangiye mu masaha y'isa 12 hano Igitega ni kuri ntare ya Rushatsi nk'uko mubizi mu biro by'umukuru w'igihugu hateraniye inama ikomeye cyane yahuje abakuru b'abasirikare ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye bari kurebera hamwe iby'ibitero bya Red Tabara muri make bari gusuzuma uko igihugu cyifashe ndetse n'umutekano w'igihugu uko wifashe ni mu gihe abajenerali bagiye batandukanye bari gushinjwa bikomeye cyane ufatanya n'imitwe yitwaje intwaro mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ibingibi General Evariste Ndayishimiye bigarutseho muri iyi nama avuga ko ababyesha inyuma bose bitazabagwa amahoro ndetse bizarangira batawe muri yombi yavuze ko ubutegetsi bwe bukomeye cyane ndetse afite n'abashinzwe iperereza bamukurikiranira akantu ku kandi yababyesha inyuma abari bo bose gusa yasabye ikintu gikomeye aba bajenerali yasabye ko umutekano wongerwa ndetse abaturage bagakomeza kurindwa by'umwihariko hano aho iyi FDL ndetse na Red Tabara yinjirira ahangaha mu ishyamba rya Kibira dore ko ariho imitwe yitwaje intwaro ikunda kwinjirira yinjiye hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko babigaragaje muri iyi nama abajenerali basabye Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye gukomeza ingamba zo kurongora igihugu neza kandi bamushimiye ku bikorwa akomeje kugezaho igihugu cy'u Burundi bamushimiye ineza ndetse n'umubano akomeje kubaka mu banyagihugu cy'u Burundi ndetse bamushimira n'ibikorwa bigiye bitandukanye cy'u Burundi gikomeje kugeraho by'umwihariko ibikorwa remezo ndetse no kubaka amashuri ndetse na diplomasi z'ibihugu nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza umunyamakuru wacu waganiye n'umwe wari uri muri iyi nama ikinyamakuru cyacu Burundi News TV ko ibintu bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi bari kurebera hamwe uko u Burundi bwateka ndetse bwagira umutekano w'abanyagihugu ibingibi byibanze ku bintu bigiye bitandukanye ndetse ku mutekano kuri diplomasi z'ibihugu ndetse n'uburyo bakaza umutekano ndetse no kongera ingabo muri iki gihugu gusa abajenerali bagaragaje ko ingabo z'iki gihugu ziri kugenda zikendebera dore ko ngo ziri kugenda zigabanuka ku mubare uri hejuru cyane umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yasabye abajenerali kwinjiza urubyiruko mu gisirikare vuba na bwangu kugira bakomeze gucunga umutekano w'igihugu nk'uko amakuru atugera ari kugenda abyemeza nuko iyi nama yabaye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane dore ko inama radio cyangwa se ibinyamakuru by'akajagari bigiye bihari hano muri iyi nama hano Igitega usibye abanyamakuru bibanga ndetse batohoza iby'aya makuru bakabimenya bakabigeza ku bakunzi bacu 5
5. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi hano mu ishyamba rya Kibira. Ubu ngubu biteganyijwe ko FDLR kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugana hano i Burundi. Uyu mutwe witwaje intwaro za jenoside mu Rwanda Mata 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Abangaba bahise bahungira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamaze imyaka isaga 30 bari mu buhungiro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano muri aya mashyamba yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko babitangarije umunyamakuru wacu, bavuze ko bazaruhuka bageze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bazakora ibishoboka byose bakagaruka mu gihugu cyabo. Abangaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali bwasabye FDLR gutaha ku mahoro ndetse no kureka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Abangaba banze gutaha ku mutekano ndetse banze kwibyaha bindwa muri aba byo gukora jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994. Bikaba amakuru atugera ari kuvuga ko rero iyi FDLR, uyu mutwe witwaje intwaro w'abajenosideri, uri kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba uri kugana hano i Burundi hano mu ishyamba rya Kibira. Uti biteye bite? Ku makuru tubazaniye ni amakuru akomeye cyane byihishe inyuma, dore ko ibi ngibi byihishwe inyuma na Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye. Abangaba bakaba bagabanyijemo kabiri uyu mutwe wa FDLR, ndetse sinabo ba mbere yewe bageze muri ishyamba rya Kibira, dore ko ishyamba rya Kibira riri kuberamo ibintu bigiye bikomeye, harimo imyimenyerezo ndetse nuko bari kugaba imigambi igiye itandukanye yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi igihugu cy'u Rwanda cyabivuzeho kenshi ndetse gitanga abagabo hirya no hino, kivuga ko hari abashaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Gusa u Rwanda rwumvikanye ruvuga ko nta bantu bazagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko bagaragaje ko abasirikare ndetse n'inzego zishinzwe umutekano ziri maso hano mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko FDLR ihora igerageza inshuro nyinshi hano kwerekera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kwerekerayo no mu buryo butemewe barasa abaturage. Ibi ngibi urugero twabaha ni ibitero byabaye hano i Rubavu, ibitero bikomeye cyane hafatiwe abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bifatanyije n'umutwe wa FDLR. Kandi ni kenshi cyane byagaragaye ko FDLR ishaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko hari na bamwe bari impande y'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga ko hari abari kubarizwayo bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ahangaha, dore ko n'amafoto n'amashusho bagenda batugaragariza muri make bagaragara nk'aho bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'imyimenyerezo igiye ikomeye iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku mugambi wa Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ku mugambi bafite cyane wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ni umugambi mubisha bafitiye iki gihugu. Kandi nk'uko bagenda babitangaza, Nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, we yaranabyeruye avuga ko azagaba ibitero mu Rwanda, ndetse igisirikare cye ngo gifite imbaraga zikomeye cyane zo kurasa Kigali ndetse zigatuma abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda nka nyakubahwa Paul Kagame ngo yirukanyira mu mashyamba, nk'uko uyu mugabo wari uri kwiyamamariza Bukavu yagiye abitangaza, Antoine Felix Tshisekedi. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki baragenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga ko uyu mugabo ari umugabo ukunda guhubuka mu magambo ndetse n'ibikorwa bye bikaba biri hasi cyane. Abasesenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara ndetse n'ibya diplomasi z'ibihugu ndetse n'umubano mpuzamahanga w'ibihugu baragaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugira uruhare mu mutekano muke ukomeje kwibasira akarere k'ibiyaga binini, dore ko ari gutiza umurindi imitwe yitwaje intwaro nka FDLR gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingaruka zagiye zigaragara nk'izigaragazwa n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Ikivu y'Amajyepfo. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru ryacu Burundi News TV bagiye bagaragaza ko FDLR yagiye ikwirakwiza amakimbirane hano ashingiye ku moko, iteranya abakongomani, cyane cyane ko yabibyemo ingengabitekerezo ya jenoside. Bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubumva akaba ari umuziro, ndetse bakaba bakomeje guhohoterwa no kwicwa bigiye bitunguranye, dore ko amakuru agenda adushyikira ari nuko abaturage bavuga ikirimi
ururimi rw'ikinyarwanda ubu ngubu ikandamizwa rimeze nabi ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi haba iby'ubucuruzi ndetse n'iby'ubuhinzi iyi FDL ndetse na Wazalendo bakomeza kugenda babyangiza ku mugaragaro. Ibi ngibi leta iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntihagire icyo bukora kuri ibi birego bikunda kugenda bitangwa na societe civile ndetse n'abavugira aba baturage. FDLR yakunze kugaragara mu bikorwa by'iterabwoba, ibikorwa bigiye bitandukanye bitifuriza ineza rubanda ndetse n'ibikorwa byo gufata ku ngufu abagore n'abana. Benshi bakaba batewe impungenge n'iyi FDLR iri kumuvinga iva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igana hano mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bakaba bari kwibaza ko FDLR ikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside irya n'ino, dore ko u Burundi butewe inkunga ndetse n'u Burundi bukomeza gutera inkunga bufatanyije na Antoine Felix Tshisekedi butera inkunga uyu mutwe kugira barebe ko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki baragaragaza ko uyu mutwe wa FDLR uko ukomeza kugenda ukwirakwira muri Afurika y'ibiyaga bigari ukomeza kugenda ukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. U Rwanda rurasaba gukumira uyu mutwe wa FDLR ndetse ruvuga ko uyu mutwe wa FDLR ukomeje kugenda ugira uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo irya n'ino kandi bizarangira ugize ingaruka. Gusa u Rwanda rwavuze ko rutazemera ko uyu mutwe wa FDLR ukomeza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cy'u Rwanda ndetse ugakomeza no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bakunda kugenda babigaragaza. Munyemerere twihuse cyane twerekere ahangaha kuri Gen Prime Niyongabo wahakanye iby'amakuru akomeye cyane, dore ko andi makuru ari kuvuga ko no mu nama yateraniye i Gitega uyu mugabo atarimo kubera ko ari guhigwa ubukware. Nk'uko amakuru agenda tugeraho agenda abigaragaza nuko uyu mugabo tayari yabicishije ku rubuga rwe rwa X yahakanye iby'amakuru ari avuga ko ari gufatikanya n'umutwe wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu Gen Prime Niyongabo sicyo cyaha cyonyine yagirizwa, dore ko yagirizwa ibyaha byinshi harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya abanyagihugu ndetse no gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro iri kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Red Tabara murabizi ko ejo bundi yagabye ibitero bikomeye cyane hano Bubanza ugahungabanya umutekano w'abanyagihugu ndetse ukarwana n'imbonerakure. Nubwo amakuru y'abatugejejeho aya makuru baganiye n'ikinyamakuru cyacu Burundi News TV batugaragarije ko umutwe wa Red Tabara wakubise abasirikare b'abarundi n'imbonerakure zari ziri hano Bubanza zigasubira inyuma zikiruka. Abaturage nk'uko bakunze kugenda babigaragaza bagaragaje ko uyu mutwe wa Red Tabara mu by'ukuri ntihatagira igikorwa urakomeza kwibasira ahangaha mu Burundi. Gusa umutwe wa Red Tabara we ugenda utangaza uburenganzira bwabo, dore ko uyu mutwe wa Red Tabara ukunda kugenda ugaragaza ihohoterwa ari kubera hano mu Burundi, kandi uko amakuru agenda abigaragaza nuko hano mu Burundi n'ubundi hakomeje kubera ihohoterwa no kutubahiriza agateka kazina muntu nk'uko bamwe bagenda babigaragaza. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye hakunda kubarizwa impfu zigiye zitandukanye zitunguranye ndetse n'abashinzwe umutekano bagenda bahohotera abaturage babaziza ko ibikorwa bigiye bitandukanye nk'abatitabiriye ibikorwa rusange bya hano mu Burundi. Ni makuru amenyekanye yuko hari umugabo umwe wishwe urw'agashinyaguro ashinjwa kutitabira ibikorwa rusange bita Oscar, wishwe hano mu gihugu cy'u Burundi kandi inzego z'umutekano ni ugutangaza gusa ko bari kubikurikirana, ariko mu by'ukuri ntihagire igikorwa kugira abakoze ayo mabara batabwe muri yombi. Rero leta ya Kinshasa ndetse na leta yano ya Gitega, ubutegetsi bwa Gitega bukaba bukomeje gushinjwa n'uyu mutwe wa Red Tabara yuko abangaba bakomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, cyane cyane ko hari amakuru akomeye cyane ari kuvuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko abatutsi bakomeza guhohoterwa ku rwego rwo hejuru. Uyu mutwe wa Red Tabara kandi urakomeza kugenda ugaragaza ihohoterwa rigenda ribera hano mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abibasira abatutsi ndetse n'ababarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ngibi rero ngo kutumvikana gukomeye cyane kwaranze uyu mutwe wa Red Tabara ndetse n'ihohoterwa ryakomeje hano mu gihugu cy'u Burundi, ngani nacyo cyatumije abangaba bafata intwaro, begura intwaro, biyemeza guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega nk'uko bakomeje kugenda babitugaragariza.
munyemerere twese cyane tujye kuri Evariste Ndayishimiye. Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ari kugaragaza byinshi bigiye bitandukanye, gusa yasabye inama ndetse n'abateraniye mu nama, ndetse anasaba urwego rushinzwe iperereza gukurikirana ibi birego bikurikiranyweho abajenerali bagiye batandukanye, harimo na Gen Prime Niyongabo ndetse n'abandi bajenerali bagiye bafatikanyije hano mu Burundi mu kurongora iki gihugu cy'u Burundi, bafatanyije n'uwo bita Neva. Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye yakunze kugaragaza ibyaha bigiye bitandukanye biri kwagirizwa abajenerali ndetse n'abategetsi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, gusa yasabye urwego rw'umutekano ko n'urwego rushinzwe iperereza gukaza umutekano ndetse no gukomeza gukora iperereza kuri ibi birego, bakareba niba ari byo koko abajenerali bakwiye gukurikiranwa cyangwa se ari ibinyoma, ari abakomeje guharabika aba bajenerali, dore ko Gen Prime Niyongabo yagaragaje ko hari abamwitirira ndetse bagakomeza kumusebya mu Rwanda mpuzamahanga ndetse na hano mu Burundi, ko bamushinja ibyaha bigiye bitandukanye by'ibinyoma. Yavuze ko abo ngabo babyihishe inyuma bo kumushinja ibyaha bigiye bitandukanye ndetse no kumwiyitirira ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko inzego z'umutekano ndetse n'izishinzwe iperereza zirakomeza gukurikirana iby'ibyo birego, dore ko yatanze icyizere y'uko hari ikirakorwa mu by'ukuri, hakaba hamenyekana ababyihishe inyuma, bihishe inyuma y'ibyo birego bakunda kugenda batanga kuri Gen Prime Niyongabo. Gusa ku makuru ahari nuko uyu mugabo mu by'ukuri hari gukekwa ibintu bikomeye cyane, nubwo ahakana ibi byaha, dore ko yatanze impamvu ngo zikomeye z'uko atitabiriye iyi nama, ngo yari afite inshingano nyinshi, dore ko kandi Gen Prime Niyongabo ari urongoye igihugu igisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Munyemerere duhindure iby'ingingo tujye ku rwego rushinzwe iperereza. Urwego rushinzwe iperereza hano mu Burundi rwatangaje ko hakomeje gutabwa muri yombi abaturage batuye hano i Gitega, dore ko hari kugaragazwa ko hano mu mpunzi ziri gutahuka yuko hari impunzi ziri kugira uruhare mu gutanga amakuru atarayanyaye. Ubwo rero urwego rushinzwe iperereza hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse na polisi bakaba bagaragaje ko bakomeje guta muri yombi ababyisha inyuma abo ari bo bose. Ni mu gihe andi makuru kandi avuga ko nk'amakuru abaturage bagiye batangaza batifuje ko twabavuga amazina, batangaje ko igipolisi gikomeje guhotera abaturage hano i Gitega, bakomeje kubafunga umwanya ku mwanya, babaziza ko ngo bari gukora n'itangazamakuru ryo mu buhungiro. Abarundi murabizi ko bahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba Tanzania, Uganda, Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Hakaba haherereyo abarundi bahunze umutekano muke wari uri hano i Burundi, hari kurangwa ubwicanyi bugiye butandukanye mu makomine agiye atandukanye. Gusa abaturage b'u Burundi baherereye hano mu buhungiro bw'ibihugu bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini baragaragaza yuko gutaha ari uburenganzira bwabo. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane avuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi bakomeje kugirana ngo amasezerano yo gucyura impunzi ku ngufu, nk'uko amakuru agenda abivuga. Aba banyagihugu baherereye ijya nino mu karere k'ibiyaga binini bakoze ubuhungiro baragaragaza yuko gutaha ari uburenganzira bwabo ndetse no gukomeza gutaha ku ngufu atari byo mu by'ukuri, dore ko bakomeje kugaragaza ihohoterwa rikomeje kubakorerwa n'abashinzwe kubacyura ku ngufu. Bagaragaje ko kandi ahangaha kuba bari gucyurwa ku ngufu mu Burundi umutekano utifashe neza, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Bagaragaje amakuru akomeye cyane ku makuru ngo bafite ngo ari uko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi hakomeje kubera ubwicanyi, kandi ngo ku makuru bahawe n'abaturage bagezeho hano mu gihugu cy'u Burundi impunzi zatahutse, ngo nuko umutekano wabo utifashe neza ndetse no kubatawuze ngo bakomeje gukorerwa ihohoterwa rigiye ritandukanye, dore ko ngo bimwa serivisi muri leta, nk'uko abangaba babitangaje ikinyamakuru cyacu baherereye hano mu buhungiro bwa Tanzania. Bari kuvuga ko aha mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi batatahayo umutekano w'igihugu cy'u Burundi utifashe neza ndetse n'amacakubiri hano ngakomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Twabajije ikibazo gikomeye cyane, dore ko umunyamakuru wacu n'ubundi yakomeza kugenda ababaza ibibazo, dore ko yababajije ikibazo cy'igihe bazatahira. Bavuze ko
abangaba bazataha mu gihugu cyabo igihe icyo ari cyo cyose, umwanya ku mwanya, igihe umutekano ndetse wakwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Gusa basabye HCR ndetse na Human Rights Watch guhanga amaso mu gihugu cy'u Burundi, dore ko igihugu cy'u Burundi batangaje ko gikomeje kugumamo ihohoterwa ndetse no gukandamiza abantu bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi, dore ko amakuru bagaragaje ko abakomeza kuva mu buhungiro berekera hano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje ngo guhohoterwa ku rwego rwo hejuru nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Bavuze ko ubu ngubu abatahutse bakiri ahantu hamwe ndetse batahawe n'imitungo yabo nk'uko bayisize, dore ko bari gusaba ibi birego yuko rwaho, dore ko abangaba basabye nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye kugira icyo yakora ku baturage b'u Burundi n'ubundi bavuye mu buhungiro, dore ko abangaba bakomeza kugenda batangaza amakuru akomeye cyane bavuga ko bari guhohoterwa nta bifungurwa ndetse nta n'amazi meza nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Abangaba baratangaza kandi ko hagakozwe iperereza ry'abakomeje guhohotera aba banyagihugu baherereye hano mu gihugu cy'u Burundi bahungutse bava hano mu gihugu cya Tanzania ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Abangaba bagakomeza kugenda bagaragaza amakuru atari meza, dore ko hari n'umunyamakuru wacu watembereye ahangaha atemberera aba banyagihugu baturutse mu buhungiro, bamugaragariza ko binashobotse basubirayo kuko babona ko umutekano utifashe neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze kubana natwe mu makuru yaragezweho kuri aya masaha. Ciao ciao.